laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. ɓeeɗo noon ina kamɓe tum marno mazhabuji on anndi fewndo nelaaɗo kadi hariɓe ɓe hino ɗuuɗi sahaba ɓe yiɓe ɓuri guluuji buy e maɓɓe jannguno e junngo nelaaɗo Allah sallah sallam sahabaɓe ɓe yettini e woɓɓe goo ɓe yettini e woɓɓe goo hewti imam Malik en hari mazhabuji ɗin no ɗuuɗi hino woodi wiyeteɓɓen alfuqaha u saba yimɓe faamuɓe fiqhu ɓen ɓe jeeɗɗo ɓen hino annda ɓen ko zaman imam Malik en ɓe wuurno kono fii ɓeeɗo ɓe wuuri zaman imamu Malik en buy e maɓɓe ɓe lollaano Allah o kaali ɓe sifa ko ɗon imam Malik e imam Ahmad e imam Safii e imam Hanafi Allah suɓi ɓeeɗo imamuɓe nayo okki ɓe taalibaaɓe wonɓe ɓaawo maɓɓe tawa ɓe jokkitoto façon mazhab maɓɓe on mana wurna mazhab on tawa o maayata haa o hewta en tawa hay hunde uytaaki toon hay hunde ɓeydaaki toon donc ɗum noon ko woni très important ko duwaɗen faamude naaɗi mazhabuji nayti woodno hani ɗi ɓuri 17 ɗi sappo e jeɗɗi ɗi fof kadi ɗi selli ɗi fof koye nelaaɗo ɗi tugga kono ɗiya mazhabuji ɗi heɓaali sens ko ɗiɗo nayi heɓi kon ko ɓe heɓaali safe taalibaaɓe jokkitata ɓe mazhabu on janngamo yettina yimɓe ɓe ko kamɓe ɗo nayo heɓi ɗum ɗo ɓe imamuɓe ɗo nayo jooni noon imam Hanafi kanko ko terlen Irak on ko ɓen ton ɓuri janngude mazhab makko on ko ɓe rewirta Allah haa Pakistan haa Inde imam Shafii kañum kadi no woodi seeɗa ɓe Irak kañum ma e émirat arabu ini on ton e Saudi seeɗa ɓen ɗon woni rewirde Allah on mazhab ɗon imam Ahmad bun Hanbal Saudi on kañumma e Yemen e wonɓe on zone ɗon kañumma e yaltuɓe seeɗa yaasiji ɗi ga wona enen Europe ga buy e men ko laawol imam Ahmad bun Hanbal woni rewirde Allah donc imamu Malik noon mazhab makko on sakiti honto kanko ɓuri sakitorde Égypte nawri noon ha addi Afrique de l'Ouest on enen on zone ɗon fof ngal galal ɗon e seeɗaɓe ni Madinatul Munawwara enen ɗo ko mazhab Malik o wonɗen e rewirde ɗum wiwɗen hiɗe rewirde puisque ɗum kadi ko ma on ɗiɗi hara no janngi no spécialise no anndi fii muɗum moƴƴa donc haray ko ni mazhabuji ɗin ɗi senditori aduna o surtout wano Maroc ɓe faami moƴƴa mazhab Malik o Tunisie la même chose Algérie la même chose addiri Sénégal ha Guinée ha Nigéria enen on zone on fof ko ɓuri heewde kon ko al mazhabul maliki ko ɗum ɗo woni ko wonɗen e rewirde Allah jooni noon yewten ko hombo wiyete al imam Malik intabihu imam Malik ko imamu Malik bun Anas bun Malik bun Amr bun Omar al Asbahi al Himyari al Madani ɗum ɗo woni mana tarif makko on e raɓɓindinaade imam Malik baabe makko ko wiyete ko Anas on Anas ɗon baabe mum ko wiyete ko Malik on Malik ɗon baabe mum hino wiye Abu Amir Abu Amir baabe mum hino wiye Amr Amr oɗo ko iwɗo e geyngol bay on no wiye Haris ɗon Haris oɗo non ko e geyngol no wiye Al-Himyar ko ɗum wimo Al-Himyari Himyar ko homɓe ko hooreɓe laamatiri ndin ɗum wonnoɓe Yemen ɓe ko ɓe wiyete Al-Himyariyun Al-Asbahi koye ngol geyngol kadi asbahiyanko on woni ko o jeytira no wawi so wiɗo goɗɗo ko Al-Fuuti komo Fuuta Jalo summa Al-Njobboyanke wi ma haldiyanke wi sifa on wongol waɗugol taarif iwdi on tigi ndi e hoɗo makko ngol joni noon wiɗen ko Himyari en andi ko yimo iwi Yemen d'origine makko Al-Asbahi himo iwi e ngol geyngol ɗo
ثم ماذا حركة المدني. المدني يعني إنه من المدينة المنورة أيضا، هو مدينة يكجو كو ونو مدينة المنورة كان لا الله صلى الله عليه وسلم ونو. إمام مالك وهي بسانس موبي إمام موبي لطبة فوه بعد كون وني سانس نو on andi fewndo on tuma hari hadise goto ida wawi wonde ɗo tawi ko a janngo hadis nana ɗo fi hadis pari mako nelaɗo anani inde goɗɗo no jogui himo pari yaha ɗaɓɓitoya on mako nelaɗo ha yitamo anda simo selli ƴetta nana ɗo mako nelaɗo gono Norvège yahana on ɗon kadi anda simo selli ƴetta hay ko noon ɗi makuji nana ɗaɓɓitirte. lakinna imamu Malik innahu ma kharaja al-madina abadan li talab al-hadis. Imam Malik o yalta al-Madina hay nyande wotere yaw ko ɗaɓɓitoya hadis few kanko ko ɗon o woni ber ko o jangi konko ɗon ber iwɓe e jeyɗen fof ara ɓe hajje ɗuma ko ɗum o yiide e karamokoɓe heewɓe Madinatu Munawwara ɗon o meeɗa yaltude ɗon o woni. Ok, donc ɗum no jeeya e ɓure makko luttuɓe fof jindi fi ɗaɓɓoygol hadisaji yangoma kanko Imam Malik ɗon o woni meeɗa yaltude ɗum. Ok, Imam Malik no wirɗen ni inde makko nde himo jammano Abu Abdillah puisque himo marno ɓiɓɓe tato worɓe himo marno jiwo goto. Yummo makko ko wiyete ko al-Ghaliya e defte go ɓe wi ko al-Aliya fo e mum hino moƴƴi. se wi al-Aliya bintul Asdiya ko woni ko sonnajo haray towɗo darde ko ƴetta ɗum e al-ala towugol ta'ala Allah Allahu towi ta'ala towɗo ɓeyni sonnajo on al-Aliya ko towɗo. se wi o ko al-Ghaliya o woni gonga ko firti al-Ghaliya si innama e arabe hunde hada shay'un ghalin ko hunde marde valeur ay nafis hunde teddunde tawata prix mayre on hino satti sa e ɗo jonɗa fala sodugo goɗɗo ano ride barabanɗo ɓe woli prix on da wawi da hasa samanu ghali o prix on no satti no towi. donc ala kulli hal sonnaji on si tawi ko Ghaliya o wiyete siko Aliya fof hino windi haray ko on ɗo sonnaji woni yumma kañum Imamu Malik rahimahullah. sonnaji on noon ko daditiɗo moƴƴa wonno kono hollirta himo daditi sonnajo ɓe wi hino joua rôle moɗanaɗo fiyo ɓiɗɗo makko on janggo holliri en taw ka wongol Imam Malik ɗo no way noon e sifoto joni fi makko e ganda kisan ittiri darde yummo makko nde karamokoɓe fof ɓe fottani ɓe karamokoɓe jannguɓe ɓe fof ɓe maaki aynama ra'ayta aliman fa'alam anna wara'ahu imra'atu. kayiɗa karamokojo o jangi o woni yeɗɗuɗo andu sonnajo dartiɗo no ɓaawa ko imma direct ou indirect kono woni ɗum direct on ko nenejo on daditoto wakkilo ɓuri ko babaji on wakkili kon fiyo paygum ko janga naɓa artira yeena waɗa piiji fof yangano karam ko en fiyo gandade heɓa barkade heɓa. indirect on gon ɗum nenejo yangano babaji on moƴƴa fewno bobo jogita fiyo barki waɗa e makko tawa o fokkita tum fof newo par ce que hay ɓernde ɓe makko no ɓutti fe makko fewndo o bamba. Imam Malik noon ɓe heɓuno ɗiɗo piiji ɗiɗi fof jamano e ɓodagol yeeso gase. Imam Malik o heɓuno ɗiɗo piiji ɗiɗi ɗino yummo makko no daɗitino en haala fi mum joni fewndo makko e ɓaawo makko fof. joni noon ko adi kon fof taw Imam Malik ko kanko goto woni mo hadis nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam joli e muɗum tawi o jibinaki en haala hadis on joni en tabi mante moƴƴo hadis mo Abu Hurayra filli ko gorko goto e karamokoɓe Imam Malik ɓen wonnoɓe fewno makko no wiye Sufyan bun Uyayna jangoɓe hadis ɓen no andi hombo wiyete Sufyan bun Uyayna o filli hadis ha o tuggi Abu Hurayra o wi
Aba Hurayra maki wonde mi nanina laɗo no mata la yadribanna an-nas akbad al-ibli fi talab al-ilm fala yajiduna a'lama min 'alim al-madina. Wa qala Sufyan hadha malikun wattafaqa jami'u al-ulama ala anna allazi qusida huna huwa malikun rahimahullah ta'ala. Nela sallallahu alaihi wasallam yande woyɓe tooli iɓe yewta sahabaɓe no yewtirten ɗo ni ɓe maaki la yadribanna an-nas akbad al-ibl. Yimɓe ɓen ɓe piyay mana ɓerɗe geloɗi ko ɗon ɓe doginay geloɗi haa ɗi laha ɓe yango haa ɓe waɗa vitesiji fi ɗaɓɓere gandal ɓe yango fi ɗaɓɓugol gandal moƴƴa fala yajiduna ɓe heɓata a'lama ɓurɗo jangude min alimil madina ɓuri gando madina o. Nelaɗo maki ɗum haɗon sa Imam Malik yibinaki ɓe maki e zaman no arde yimɓe ɓen fof yangoto fi heɓugol gandal moƴƴa ɓe yango ha e hille ko ɓe yangoyi woɓɓe heɓata e zaman on ɗon ɓurɗo jangude karamokojo on madina mana kaka karamokojo on madina tum ɓe heɓata ko ɓe ɗaɓɓata ko ɗum wiyete hiitagol wiigol hunde no araya wono acci hakke entre parenthèse mi nanayno baaben no maaka woɓe nanayno soro maɓɓe no maaka yo Allah danduɓe tawdegol zaman nde luumo ngon timmi tunni no artira e kaweteɗo julaso ko addunoɓe sifanolan ɗum min rewɗon men tawi baruji tati beere e discothèque ji ina waɗa ɗon ama ɗon noon ha ñande go goɗɗo wara ɓe maaki ɗum ko fitinani ko ɗum min mi nanayno soro an no toro yo Allah danduɓe tawegol zaman nde luumo ngon no ara ɗo ɓe maaki menen fewde ceerno mo timmi hari goɗɗo no wawi wonde duuɓi 10 si nana goto no heɓi fattu mawɓen ɗo ko huɗo rayno si ɓe waɗa hunde kaari ko anda ɓe dekku beere jon non naɓi ha beere yeyama timbi ka santo ɗo ko luumo ngo waɗi ɗum ko ɗum wasi mawɓen no torotono yo Allah danduɓe tawegol fewndo luumo ko timmide no artire e julaso ɗon non joni woni no saare andi si woni saare piiji fof bonɓe e moƴƴe ɓe fof piiji fof ukkodirayta a ɗum ko entre parenthèse ɗum haray piiji ɗin ko wiyete hiitagol nulaaɗo noon sallah sallam ɓe hiiti fi Imam Malik ɓe maaki yimɓe ɓen ɓe waɗɗoy to geloɗi ɓe jinna nokkel ɗi fof ɓe heɓata gando ɓuri gando on madina filliɗo hadis on Sufyan bunu Uyayna o wi ɓe landi joni noon yimɓe ɓen ɓe landi o ɓeynene ko hombo woni alimul madina o wi huwa Malik ko Malik karamokoɓe ɓen fof ɓe fottani ko Imam Malik karamoko on fof no fottani dalil meɗen karamokoɓe ɓen fof no fottani en ala wowlugol ɗo defte ɓuyi ka daroyte ko fiyon ɗum par ce que ene andi se wooli ɗum ko ɓuuri hewde kon ko ɗo luttata ɗuɗa ɗaɓɓitaye kono si en ɗaɓɓiti gurna fi Imam Malik e ɓe imamuɓe luttuɓe no sifa e defte no heewi tew en taraji muje ɗen fof no sifi fimo ɓe fof hiɓe fottani on hadis ɗon ka nelaɗo makuno ɗon gando madina on haray ko Imam Malik joni noon Imam Hanafi hino adimo kanko Imam Malik himo adi luttuɓe ɓenɗa Imam Shafi'i jangi e jungo makko o Imam Shafi'i mo Oustaz Abdallah sifani en ɗo nde ñande leera e ko fawi fi muɗum e darjaji mum fof e mawnugol makko fof jente ɗo ko o wi kon fi Imam Malik o wi idha dhukira al ulama'u fa malikun an-najm idha dhukira al ulama fa malikun an-najm si fi karamo ko wowlama hodere nde haray ko Malik Imam Shafi'i makil andi ko nanno français andi tuma porto ñaani ko gando andi ko hombo jangi naam sikke wala piske taw ko fiyon ɗum kanko Imam Shafi'i ne ñande Oustaz en ɓe yetki an ɗo o arno ka Imam Malik tawi mo mari 11 ans o jangi ɗon deftere Imam Malik nden ko nden ada walde feede hadis en haala fi mayre al muwatta o hunjinde e nder balɗe ɓawa hunjike nde o arayno ñande o ñande quelque temps hara hunjike hadisaji noga o ɓorniɗi o laɓɓiniɗi
on tuma imam malik wattani la makko be noddimo be landimo ko mo honto e ko honno alhaali makko o sifi be maki ya shab alayka bi taqwallah fa sayakunu laka sha'an be maki ko ayo suka mi yamirima hulgol Allah puisque mi yi e ma hunde mawnde arayande heba e fiyake molana donc ko imam malik makanno dum talibajo makko imam shafi le yi o jangi ha woni kan kadi jom mazhab molana do o sifama e gande molana de kono on imam shafi fi o hewti din darajaaji fo o mantu karam ko makko ina kadi mantugol tum fi ko karam ko en ko titre o yammo woni o wi idha dhukira al ulama si karam ko be fi mu wolama fa malikun an najmu malik ko hoda mana kanko buri be foto summa ko wano non Sufyan bun Uyayna hino sifi fi makko imam malik karmo ko be jannube mo be ko adi mo jannude ko Abu Bakr ibn al-Hurmuz hikki don Rabi'at ar-Ra'i hikki don Nafi mawla ibn Umar be do fop jannimo wobbe ko hadith o jange jungo mo wobbe ko figu kono be fop ala mo mantalim karamo ko be e riwayaji go temeta to jannimo e riwayaji go temedde jeego be fop imam malik o janga ka do haawno be dondira o yaaka wada o janga don kadi ha be dondira o yaaka wada be fo kadi yiltitino taw hebi gande go ko be ala be fop be yiltiti kadi be janga kama iden fama don wonde ustaz bobo non alam bodde gandal jango be do ayabe janga jungo la hada laysa fi mushkila hina ayiba non hollirali harami jasi ko holliri tun ko harami do dowa wakila do be fop be yawno be jangiti ka imam malik Rabi'atu Ra'i karam ko mabbe deuxième jo karam ko mabbe on imo manti imam malik o wi so nani no wole ganda on madina ko malik fewno on tuma hino wodno karam ko be nayo aya no sam oya hino terle yemen imam malik hino madina kono be do karam ko be fop oya no Egypte be foyi be fottuno wondema ko imamu malik woni gando ko imamu malik woni accantedo ko imam malik woni jonnede ko imam malik woni piiji di fof joni non imam malik karamo ko be fof hino mantim e yi ko hebi sans kanko ko nulaado Allah sallallahu alaihi wasallam adi mo mantu e se ko nulaado maki wondema haray karamo ko jo madina o buri makko ala hari o jibinaaki jon non ko hande say woni ko imam malik jibina ko fergo nelaado hebi duubi capande jeenay e duubi tati en 93 hijriya nelaado e makka e seni madina ko be feri ko hefer be radibe ko dum hebi duubi capande jeenay e duubi tati woni ko imam malik jibina haza huwa qawlu sahih inda ulama ko ngol kongol do woni ko sen kongo di gono ton kono ko ngol do bur sellude ɗum no hawrondira e jibinade annabi Isa en 711 jibinade annabi Isa heɓe duuɓi temedde jeeɗiɗi e duuɓi 11 ko on tumati ko ɗum feppondirta ko ɗon woni ko imamuji on o jibina rahmatullahi taala aleyh kaw jibina ɗon kadi e famille on ko famille jokkunoɓe gandal mo mari bappiraɓe ɓe fof ko jokkunoɓe gandal surtout gandal hadis ko ɗum kadi andirton suudu si famille woni babajo on ko télé tundarta nenejo on ko télé tundarta payko ko tan ko télé tundarta yaa si woni nenejo on janga Qur'an babajo on janga Qur'an payko kadi wonde ɓe faljaɓe janga Qur'an hakaza ɗum ko ɗuwete sunnatallahi lati qad halat koko anda e sunnaji Allah feƴƴiɗe ɗin kono wowira noon ko noon waɗirta imam malik galle ɗen kaw jandi ɗon ɓe fop ko wonnoɓe janngugol maapinoɓe fi janngugol hadis nelaɗo sallah sallam e sunna nelaɗo ko ɗum ɗo maapinnoɓe jon noon e dabiu imam malik himo filli o inni o komi woni cukalum ɓaami sagal ɗi seeɗa har miɗo faalno janngugol fi gimi ɗum o wi kanko imam malik yimo makko wi malik miɗo faala naɓudema e ngal duɗal ɗa janga
kono ko ya geru ha wana hoore duɗanga ara jango yalgin o inni o nani o jaɓi en tabiu o wiɗen kon kala gando hara yummirawo yeɗɗuɗo no ɓaawa yuma makko wimo ya malik qabla an tabda al ilm uridu an ati bika ila rabi'at ar-ra'i fa yu'allimaka al-adab wadi a fuɗɗade fi jangugol ngol mbiɗa falama naɓude taw premier karamu ko ma ka rabi'atu ra'i onno kon wimo taw rabi'atu ra'i rabi'a ko andaɗo ko harim ko mo Allah jonni feere labane kala probléme sa heɓi ari ka rabi'atu ra'i o heɓante solution foti noon ko probléme l'islam foti ko kala ko marnoɗo mana ko ɓeynata kon ko hawtindirɗo bayna fannay addiraya war riwaya imo jangi makuji nanaɗo e qur'an faami moƴƴa Allah kadi faamini mo adna o heɓnoɗo ko wiyete ko civilisation kala probléme so arino ka imam Rabia a heɓay solution ɓe jammiri mo ni jon feere o jon solution o ko e hoore ɗum kadi ko neyinoɗo moƴƴa kanko imam Rabia jonno yumma imam Malik ɓe maaki joni haray Malik mi faala ɗono yominaɓe taw ka duɗal fiino yoɗa mayin taw jangga needi ay koye faamu needi ko très important e gandal o yahi o wonde imam Rabia e fillayego ɓe wi 2 ans e fillayego ɓe wi o wonduno imam Rabia 7 ans ala kulli hal imam Rabia ɓe jeeya e adiɓe jandude ɓen imam Malik kono on ko fi needi summa honmo e karamokoɓe makko principal ɓen wiyete ɗon Ibnul Hurmuz Aboubakr Ibnul Hurmuz oɗo imam Malik wannomo ko wiyete kon al-luzum kono wiyete luzum ko wondugol e goɗɗo bimɓe e kikkiɗe on karamokojo Ibnul Hurmuz nanen ɗo fota enen ɗaɓɓoɓe gandal ɓe o filli o wi hay nokku lam ara tilmisan yujibuni min malikin ya'ti ilayya sabahan wala yaqumu illa lis-salat summa yartahilu masaa o wi mi yaali hande ɓe mi jandi ɓe fof hawnoɗon hewti Malik o talibaɓe ay mi fiyo ɗum karam koye o wi Maliki aray ɗo bimbi jooɗo fi janngugol hadis o janga ha fana heew hara mo jangude par ce que min ɗo fokkitno ko kankam mo janga ɗum hunde so gayni ɗum ɗon o foto o bokkum berjuulugol ngol o foƴito kadi o yiwi ɗo wo kikiɗo woni o jangi o wonde on ɗon setta o wimo Malik berko min mi andi ko mi jonnima na gayndi e Rabi'atu Ra'i e Hurmuz wiyete ɗon Aboubacre summa o huccitani kadi karam kojo goo wiyete ɗon Mawla Nafi al-Madani Nafi ko woni karamo ko mum ko Abdullah ibn Umar sahabajo Abdullah ibn Umar ko woni karamo ko mum ko Umar ibn al-Khattab Sayyidina Umar ko woni karamo ko Sayyidina Umar ko Rasulullah ko ɗum waɗi Imamu Malik sen ndaari mazhab makko kanko himo mari ko utilisata ka mazhab makko ko ɓeya mara ko on wiyete ɗum saddu zara'i sakkagol yimɓe ɓen hay si tawi l'islam no newini ɗum ɗo o sakko konko newi ɗon o innata yaar ɗon fi hon ɗum kulolta yaho e bone ɓenni o koko tawi kon gandal makko ngal no tokkodiri e Umar ibn Khattab ko ɗum waɗi batte e mazhab makko ko ɗum waɗi kanko si tawi saddu zara'i dhalika yu'tabaru min qawanini mazhabihi ɗum ɗon no jeeya e tugale mazhab makko saddu zara'i mi jonnon misal mum joni nela sallah sallam ɓe maaki wondema kala horuɗo somaye watti jeego juldan hara mo fota hoɗo hitande nden ka Imam Malik maaki yo ɗum hoore himo newnani kon nayimɓe ɓen fof ɓe landimo ko fiyon o inni puisque ko ɓay joni ala ka janngede ha e zamanuji naɓe tan on to yaw ha ɓe watta ɗe farine sikkile fewno hande ka wonnen ɗo fayda e wiyata ko ɗe farilla kono hiɗe wayta wasko ɗe farilla puisque annayi yimɓe no landodiri tan o sumaye on gasi jan hi kono jeegoje ɗen ay ɗe waɗama taw maari fa ka jeegoje ɗen c'est comme si ɗe hooraka hara e bonneno ton ha ko ɗum Imam Malik woni fam noon no wiyete saddu zara'i ko sakkagol laawol ngol moƴƴere woni e mum kono har ko kulolta yanoy e bone est ce que en faami
donc imam malik ko sifa no wonno position ji makko ni ɗum ɗon noon ko honto ƴetti ɗum ko e nafe al imam nafi al madani nafi ko honto ƴetti ɗum ko abdoullah ibn oumar e andon ɗon ko sahabajo molanaɗo filliɗo immode naɗo hadisaji guluji abdoullah ibn oumar ko jungo mo ƴetti koye jungo babe makko seydina omar ibn khattab radiyallahu taala an hakada joni noon kanko o jange jungo ɓeɗo fof ibnu sihab az-zuhri imamu zuhri on kadi ko andaɗo moƴƴa yimɓe hadis ɓen hino andi ko hommo wiyete imamu zuhri ɓeɗo ko karamotoɓe principal janduɓe imam malik rahimahullahu taala joni noon hiɗen andi si goɗɗo gayni jangude haray gonno hikkata ɗon koyo jande fi hon ɗum nela allah sallah sallam ɓe maki khayrukum man ta'allama al-qur'an wa allamahu ɓuri moƴƴude e mon ko janguɗo ha o gayni o jande ok ɓe wi imam malik ko heɓata 17 ans haɗa o gayni jangude ɗi fannuji ko woden ɗo fof woɓɓe wi ko 20 ans woɓɓe wi ko 22 ans ala kulli ha ko tabiti kon ka defte à l'âge de 22 ans haɗa o udditiɗo almakko ngal maddatu munawwar ka nelaɗo allah sallallahu alaihi wa sallam o janna noon ko honno wonno comportement imam malik e duɗal ngal en tabihu imamu malik e nder ko o jangirta ko si saha honno taaliba ɓen ari joni ke mo marno korkunkun o ne'ayno ɗon wari ko wi imam yalte jangoɓe ari imam malik landotonomo amin talabatil hadis ko jangoɓe makuji nana ɗon am min talabatil fiqh ka ko jangoɓe fiqhu sharia so wi min talabatil hadis ko jangoɓe hadis ɓe imam o wi ayaɓe hakkola o seeno o looto o ƴetta coñci daneji o huɓɓina cuuray o ndaara parfum ɓurɗo e moƴƴude e urno o yaltina o inna taalibaɓe mo kala yo urno ɓe fof ɓe urno o inna ko haala ɓurɗo teddude e tagorde wonɗen e janngude haray no haani nde ɓonnoɗen coñci ɓurɗe e moƴƴude jogoɗen comportement ɓurɗo e moƴƴude wallahi ndaara e tarjamaji ɗen woni imam malik teddinirno maako nelaɗo allah sallallahu alaihi wa sallam ɓe wi mo jangina woɓɓe go fuɗɗi wolde o wi e o wattanta hila on feeta woni allah wi wata on townu hito mon dow hito nelaɗo mon la tarfau aswatakum fawqa sawti nabi onon ɗo yiɗo wolde wor o awi ko hadis nelaɗo wana jange so on towni hito mon ɓuuri on towni hito mon gon ɓuuri mako nelaɗo allah sallallahu alaihi wa sallam wattane yiɗi ɓe fof ɓe ɗiɗi donc ko ni o teddinirno hadis siko qur'ana ka ɗum e wolata qur'ana ko suɓete ko noppurne ko jangeteɗon suuɓe ha gasa mo wiye ko ɗo hattirde e lawɗo si jange ɓiyet ke ndo hadis o loototono ɓe wi han ɗo jannali hadis hara o lootaki ka teddingol mako nelaɗo o jannali hadis sina himo ɓorni daneji o jannali hadis sina himo uuri ɗum ɗo fof honɗum mahabbatan li rasulillah wastihya'an li rasulillah wa ta'ziman li nabiyillah sallallahu alaihi wasallam kaka yiɗugol nelaɗo e ka hersugol nelaɗo e ka mawningol nelaɗo o jogino comportement ɗo enen noon hande ɗo a yiya goɗɗo jogui deftere libra mbiyano ko deftere nan ko deftere hadis ni subhanallah e watta yila deftere hadis wallahi si goɗɗo libiri ɗo ni deftere hadis a hoccirinde saabu teddingol mako nelaɗo wallahi a heɓa e baraji na salligantake noon jolaɗi yo salligane kono wa rabbil kaaba sa wiɗa janngude ɗo sahihul boukhari a lootike fi hiɗa janngude nde ta'ziman li kalami rasulillah fa innaka tuhabu ala zalik ka mawningol mako nelaɗo on lootorɗa fi janngugol mako nelaɗo wallahi heɓe baraji sikke wallahi ko ni imam malik wondirno e ɗi makuji nelaɗo allah sallah sallam e qur'anul karim in tabihu si imam malik fokkiti yawgol sara madina oyno taalibaɓe bon ɗo e puccu ngon ha yalte ma bayna labatayha hakkude pelɗen ɗiɗi feƴƴen uhud ɓini mo ya imam limaza o wi mi wawa waɗɗagol hara miɗo waɗɗi e hoore leydi tawata nelaɗo no waali e nder mayri
mi waɗɗota ko ɗon fewi wona e hoore goɗɗum haranira no waali ley yo Allah dandan wallahi hakaza ɓe wi wondema imamu Malik ñan e riwayaji go ɓeyni paɗe o meeɗa wattade paɗe Madina o wi kanko o yaɓata leydi hara ko paɗe leydi marndi ɓandu nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɗum ɗo fof ka teddingol nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam on faami donc ɗum wasi Mouhamadou Bousayri o wi woko turban la turba ya'dilu turban damma a'zumahu fatuba li mustasqin minhu wa muqtatan o wi la turba hay nokku leydi ala ya'dilu fotayni turban damma a'zumahu ndin leydi marundi ɓandu nelaɗo ndu hay nokku leydi wano ndin ɗon marde faler ala o wi noon malal wodani kala hewtuɗo ɗon juuri e kala mo ɗon uuri ɗum woni Allah malni kala yahuɗo Makka foti noon ko umra foti ko hajji ko safe ko neɗɗo malaɗo tun Allah newnanta yahugol e nden nokkure leydi marundi nelaɗo ndi sallah sallam hewtuwode on ɗon donc Imam Malik ɓe wi no tabiti o waɗɗaki e nder Madina fes ha hande puƴ ko si ɓe yalti ka sera o waɗɗo ɓe wi o wattano ko ɗon paɗe ko ni o wondirno e ngal duɗal ɗo en tabihu ko ɓuri hawnagol yawno ha Imam Malik ɓawa heɓi tellen duuɓi 90 o wi bila hande mi egginidulal ngal ɗo joni ka suudu janguete ɓeynimo ko fiyonno o wi no ka suudu makko janguete so tawi talibaɓe watte angol ka suudu toujours o sansali mod si tawi ko yimɓe hadis ɓe ngari o looto o wurna ɓe si ɓe janga ko yimɓe figuhu ɓe ngari ɗum noon ɓe janga tum continue noon ko woni takko ko fatuto yo Allah yurme mo yaafo o noddi goɗɗo o yettimo o wi ɗon andi gonno mi accitani yawgol ka juulirde ton janna ton ɓe wi o wi hari mi heeɓi nawnaare ko wiyete ɓuuri kon bawle hibbiray ni mi huli noon tami tuuni juulirde nelaɗo nden sallallahu alaihi wa sallam mi huli tami tuuni nokku ka nelaɗo jottono ɗon hari ala arde sonowo kono ɓay maƴƴinaylan tun sinta hara mi anda tami meeɗu tuuninde ɗon hay toɓɓere wotere bawle mi tawi yo mun ka suudu am o suuɓi ɗum ɗon ɗum ɗo fof ko fiyon mawningol nelaɗo sallah sallam fi kala nelaɗo fatino ke neeɓi ka jama on le kan no besondinomo moƴƴa ɗon imo nafude koy kono o suuɓi wongol ka suudu makko seeɗa jama o heƴani ɓatte ga sabi Allah seeɗa donc kanko Imam Malik ɓatte sabi Allah ko ni woni ko jogorno duɗal ngal e hoore teddungal e hoore needi taalibaɓe jannguɓe e junngo makko ɓen ɓe wi hino fawi e taalibaɓe wulure e 400 1400 ɓe wi kañum imamuɓe fof kanko ɓurno taaliba kono noon waɗi ko kanko ɓurno o anndi kanko ko Madinatu Munawwara woni Madina noon ɓuyi aray hajju ɓuyi aray umra arɓe wonani fi Malik sago mum jannga e junngo Malik sago ɓe wi o yawno ha tawi yimɓe ɓen fof mo kala no faala wigol hadis wola wiya min mi naniri Malik wo har ɗum ko valeur wigol a naniri Malik sa yewano Irak ma ye ari Égypte ɗo ma ɗum a wi samitu Malik kanji a ɓuuri mi nani ɓelantoto ɓenene ko an tigi nani ka goɗɗo gonat ɓe ko min tigi nani haray ɗum ko valeur mo wolana haray ɗa hitti taho ko tawi kon an kadi a tawama ka mbatu nanuɓe e junngo Imamu Malik hakaza donc ko ni o wondirno e tuɗal ngal ɗon kanko Imam Malik rahimahullahu taala needi makko ndi en mara waktu buy ko piyu gotum pet mi sifanto on e neediji makko piiji kuluji mujisaji no sifa e fimu ñande goo ko mawni tayna kanko woni julnuɗo wagu to on heewi a noddina habba seeɗa imam arani on andi Oustaz Abdallah Maka ɗo ko wonde enen ɗo
wonde si waktu on ɗo yoni aya ko faala wonɓe ɓawto ɓenta pusnirta julne ɗum fof no hawji tum awa ndaren ɗo kon imam malik wanno subhanallah wallahi a jiibi ay fa joni himo dari ɗon kono na kanko woni julnude noddinanoma ruƴƴama waɓɓuto on tigi tigi on waɓɓuto on hewti afwan hari ruƴƴatake par ce que ko futuro noddinama joni ko julgol heddi fay ko ngo ari inni fay ko ari ya aba abdillah ala tarka maza faala malikum salla rak'atayn wa ataradahu ba'd al-ulama wa qalu lahu ya malik lima sallaita rak'atayn fa ajabahum hadha ash-shabi qala li ala tarka thumma khiftu bi an la akuna min alladhina idha qila lahum irka'u la yarka'u handa o wi kanko imam malik bay bay ko ngari ene almami en juulata andi bay ko ngo wi en juulata ko si imam malik feccata yeso be juula on faami imam malik ya okay a habbe o yahi sarada o juuli dal di fo no habbe on tumadi hawrondir imam on ari juula ha gasi jonnon kanko ko gando molna ko jom mazhab dum no way wasa jon ga jodden do hakkunde meɗen ɗo alan sara juule tun karamo ko jogo e moɗo wadda ɗiɗi mi sikke en fof e landotama honno ɗo woniri kanko en ka par ce que ɗen andi ɓawa alan sara julde ala ɗon ka ok imam malik kadi kanko ka mazhab makko koyo jokkidire futuro on e hon si noddinama yo juule waɓɓuto on ala ɗon ka habbe bon nde ñande ɗon pay ko wi tum malik ko honno a juulata ça fait ko a julnata imam malik ya habbam juula o feƴƴi sarana waddarɗe ɗiɗi tawi no ko futuro noddinana no dowa juulede on to maadi karmokoɓe taalibaɓe on imam malik mi yirima ɗo de ko gandinimi déjà wono ka defte ma e ka mazhab ma ɗo an on no noddinira koye juule hay ko wonɗo fijulgol fof a juule e darɗe ɗiɗi kono ɗum woniri imam malik o maaki o kumpay kum wi yomi juulu mi tawi mami juula mi huli wata allah tawna e ɓemɓe o sifi ka qur'an wa iza qila lahum murka'u si ɓe wi'ama juule la yarka'una ɓe juulata mi huli to tawara on aya gongiya fi ko pay ko yamiri mi wi maliki juulu mi tawi mi juulu darɗe ɗiɗi en faami oɗo ko ni one orno e andi ɗo ko haala pay kono pay tum ko wimo koyo juulu ko aya qur'an on to arte e makko o waɗi darɗe ɗen on tuma nde o gaynirno darɗe makko ɗen ɗiɗi hawrodiri imam on ariɓe juuɗe ko sifani wonno neediji imam malik radiallahu taala an joni noon arten yo woɓɓe so tanen ɗa e sengo golle ko imam malik waɗani kon ka ɗo diina eɗon anndi ɗi mazhabuji fof harayno hakkunde mon nga jannguɓe ko wiyete kon usulul fiqh o fiqhu ka maha ɗon ko honno anndori farillaji julde ko jeɗɗi ko honno anndori farillaji julde honno farillaji salligi ko jeɗɗi farillaji julde ko 14 e defte goo 12 ko honno ɗum fof heɓori kaka usul yiltitete joni noon ɗi mazhabuji ɗi yoton ɗo ɗi nayino mo kala no mari ko wiyete kon mana mazhab makko on ko honno o feŋirimo ka mazhabuji ɗin fof taw yiɗi fotti e piiji 4 piiji luttuɗi ɗiya mo kala no mari toon spécialité muɗum hiɓe fotti awwalan kereyugol mazhab on ko honto woni piliyewal aranal ngal ko alqur'anul karim mazhabuji ɗin fop piliyewal aranal ngal fi waɗugol mazhab rewirteɗo allah ko qur'an o ɗon yiltitete seede mum ɓe fop kono sakkitore nun noon ɗimmon ɗum piliyewal ɗimmal ngal ko honɗum ko hadisu rasulillah makuji nelaɗo ɗin sallllahu alih wa sallam
tammun ɗum ko al ijma ko fotta kon e muɗum naya mum ɗum ko al qiyas ko eɓɓa kon ko ɗiɗo piiji nayi ko qur'an e sunna e ko fotta kon e ko eɓɓa kon ɗiɗo nayi ɓe fof ɓe fotti kamɓe karmokoɓe joni noon imam malik no mari toon goɗɗi goo hino yeyten len ɗi noogay ɗi fof ka o mahi mazhab makko on ɗon no jeeya e mum honɗum ko wiyete kon kanko amalu ahlil madina golle yimɓe madina ɓen imam malik o wi kanko no yimɓe madina ɓe rewirayno allah no ɗum no duwa wattede ka mazhab fi hon ɗum puisque ko ɗon nelaaɗo wurno ko ɓen ɗo yii nelaaɗo ko ɓen ɗon andi nelaaɗo donc no ɓe rewirta allah noon sikke o ala ko e nelaaɗo ɓe ƴetti on kay fiya ɗon haysi windaki nokku goo koye watte ka mazhab amalu ahlil madina hooti honɗum kadi himo mari ko wiyete al istihsan hooti honɗum koko mi on nane saddu zara'i kanko himo mari ɗiɗo fap ka mazhab makko e ko wana ɗinɗo joni noon allah subahana wa taala okkuno imam malik gandal mi jonnan ɗo misal maggal feƴƴe ko wiyete kon ayatul ahkam ayaji arɗe ɗen ka qur'an fi ñawoje ɗen iɗen andi taw ayaji kamil on fof koɗe jelu wamba mon andi ayaji qur'an ɗen fof koɗe jelu nam jagite guluji jeego e temeɗɗe jeego ha ɗon no fotta fawtiɗe ɗen hino lorra ayo guluji jeego e temeɗɗe jeego 6600 verset woni e qur'an o ayeje goo ko fi qissaji tum filli historique ayeje goo ko fi ko ñeñña ayeje goo ko fi kamba wigol sa waɗi ɗum a naata yiite sa waɗi ɗum ayeje goo ko ayatul ahkam yamiroje ɗe sallige juuɗe ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ila salati fahsilu wujuhakum wa aydiyakum ɗen o wiyete ayatul ahkam tindinayi ɗen fino allah rewirte ɗen koɗe jelu nam 500 haza huwa al-asas kam 500 on ɓe ɓuri fottude ndi yiltete ka usul 500 ɓura fottede ayatul ahkam temeɗɗe joyi on ɓura fottede o andi toujours woɓɓe limay goɗɗe goo ɓadodirɗe e mum watta toon attention woɓɓe si aya répétike o limetake ko wiyete kon addakrar ko ɗum watta sino lutodira kadi wano ko hadisaji wano musnadul imam ahmad bun hambal par ce que goɗɗi no répéti laabi ɗum ala kulli hal ko ɓuri sellude ayatul ahkam ko 500 koɗe temeɗɗe joyi ɗen ayaji ɗon temeɗɗe joyi ko ɗeɗo lima fi mana ko wiyete kon al hukm fi ñawoje koye nder ɗen ɗon ɗaɓɓitete kala ñawore ka l'islam lakinna al imamu malik allah okkunomo gandal kanko hayka aya qissaji so landanoma piiji goo o yaltina e ñawore hayka aya qissaji ɗum noon allah okkunomo ɗum spécial kanko to jonnam misal mum ɓe heɓuɗo difficulté tawi tigi tigi ɓeyna est ce que goɗɗo hino sella so wondi e ɓeygu makko jemma e suumaye ka o weetida e longal est ce que ɗum no selli sahabaɓe goo ɓe wi no selli nelaɗo waɗi woɓe wi no ɗum ko spécial nelaɗo no sellanta goɗɗo goo ɓe landi imam malik o yeeƴi ayano ko suratul bagara ka jomirawo subahana taala wi o wi uhilla lakum laylata siyam arrafathu ila nisaikum uhilla lakum daginanama laylata siyam jemma korka mana jemma de arrafathu yottagol ila nisaikum e rewɓe mon ɓe woɓa tun allah ɗon ko wi ko ila nisaikum ko yottagol faade e maɓɓe wo on ila ɗon hino wawi nafugol so yottike e maɓɓe hino wawi wonde haka subakara on loota ɗon noon koko luggi sa mara gandal famugol kalfe e piiji gon ton asawago a wata famde nde wolno ɗum karmo koɓɓe fo ngal
ɓenni ko wiya ko Malik ko an tigi woni alimul Madina karamo kojo Madina sifa ma ala sifa ɗi noon piiji musino ari qissaji ko o wadda kaawe saaji hawniɗi ta sifa majji ala donc kanko Imam Malik ko sifa noon o wonirno kadi faamuɗo Qur'an faami hadis ko o hunjinoɗo hadi sifa makko ala e hunjagol donc ko ni woni ko wurinno ko ɗaɓɓi gandal ko heɓi fota kadi joni noon arten oɗen fi hunde wottere felmen ɗon dabbogal fi deftere makko nden Al-Muwatta donc kadi en heɓay ɗon leeso molana deftere wiyeten nden Muwatta o Malik ko kayre woni deftere adande windede e makuji Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko hombo innuno yo windu ko Abu Jafarul Mansur ko hombo andi hombo wiyete Abu Jafarul Mansur taw c'est très important ande Abu Jafarul Mansur yafono entre parenthèse e bisa fi on non seji Abu Jafarul Mansur o andi ɓanira Allah sallallahu alaihi wasallam feƴƴi ko wiyete ko al khilafa rashida lontal fewngal ngal ɗum ko Abu Bakr e Umar e Usman e Ali ɓaɓen feƴƴi Muawiya en hikki ɗon wiye al khalifa al umawiya ɓaɓen feƴƴi hikki ɗon ko wiyete al khalifa al abbasiya joni noon Abu Jafarul Mansur koye ɗi khalifaji ɗo o jeyano ko marnoɗo hakkil kadi woni très intelligent sifa makko ala tawi noon kanko lonti kal islam ñande goo fiituyen fam fi onno ko on addi mana fi gimol wiyetengol sawtu safir ngol yongol yaltu en tabi Abu Jafarul Mansur o wi harayhimo faala o moɓidiri jannguɓɓen fop fil amsar o wi kala winduɗo ɗo gimol hara ha hande goɗɗo nanaali sifa maggol ka on tigi windingol ɗon o yoɓa mo ɓerɗum noon kanni siko e fetere winduɗa ngol ɓe ngol peesete fetere nden peesete hendoɗa ɓerɗum noon kanni siko e leggal ko ngal peesete fopp jonnodir mo kaya waɗu poème ko wiyete kom poésie gimol hara ko bil arabiya Abu Jafarul Mansur o wowli ɗum yimɓeɓe fof andi ɓeyni khalifa o wi kala winduɗo gimol hara goɗɗo meeɗa andude ngol haray titigi on o yoɓete kangol winda ɗon kango yimɓeɓen fop mo kala yaha winda wawɓe arabu harno woodi on say moƴƴa hara on say jangete ɓe ara joni noon kanko mi wi on ko très intelligent Abu Jafarul Mansur tellement ko wonno intelligent ko komi wowli ɗo bimi fuɗɗi nomi wowliri noon simi gayni a wi o filloto fop o ɓeyta ton hay alif gimɗi on kala ko wowluɗa o fillitotongol noon jono yimɓeɓe yango ha himo mari kadi ɗon payku ɓiɗɗo makko kun kadi kala ko nanno wowle laabi ɗiɗi haray ɗum mantike ɓorata few himo mari korku kun kadi kala ko nanno wowle laabi tati haray ɗum hunjike ɗum noon ɓorata oɗo wiyete Abu Jafarul Mansur joni noon oyna yo yimɓeɓen addu gimɗi on ko taw goɗɗo andangol ha hande ara tum oyna bon janggi gimol ma ngol minana jooɗo e jullan a wowla e ngol tun no joofinirɗa oyna mbiɗa hunji ngol andi mbiyet kam kala ko nande wottere haray ɗiɗi ko hunjike ka awa pay kum makko kunno ɗon korkum kunno ɗon andi winduɗo ngol ɗon janggi nde wottere kanko Abu Jafar o dartangol kisan mi mbiɗa hunji ngol leeɓi oyna hay kumpay o dartangol kanko taw oyna hay kumpay ko an no hunji andi jommum darti kanko o darti woni laabi jeeɗu woni ɗiɗi pay kon ko hunjike ka hunjani oyna hay kum pay ko nonji pay ko darti jangani ngol heña pay kum kadi janga na woni tati oyna hay kum korkunɗa kum ko ɗebaɗɗa ɗo kono hay kum no hunji ngol korkum kum kadi janga on tigi jiɓola Allah e ɓuran duuɓi ɗebaɗɗo fof miɗo yanga mi windan ɗo fof kadi ko hoore am mi itti ko min fabrique ɗum ɗo anal muhtare anal munshid fa anna lahu hada kon to heɓi kon no andiri ɗum ɗo pandan enna himo gerden yimɓe no winda ko ari o feƴƴira noon
o jangay to en nani bido wonji ko o latta o fillo ko wonda ko fayim kum fillo ko kum fillo alla non ko watta ko goɗɗo hooli wo yo accu porte de sorte goɗɗo gono e cheikhul asma'i kamɓe wurtuno zaman goto aadañi hulowo allah kadi molana zar imam malik en ngun zaman ɓe ko hulaynoɓe allah moƴƴa on asma'i on kono wimo asma'i on andi al asam ko pahiɗuɗo ko wimo asma'i ko pahinkiniɗo yeto on seeɗe ɓeɗo ko hulayno allah kon ko wimo asma'i ñande goy ɓe jooɗi ka ɓe jangata ɗon taalibajo makko goo itti hendu ɓaw itti hendu iidi moƴƴa on hersi quoi hersi moƴƴa hersi karama ko mum hersi taalibaɓe ɓen ko itti hendu ko o ngula wontiri mo nawnaɗo har noon ko ndeññande fuɗɗi arde ɗo janggo karama ko jon inni kañum nanata famini nanali ko e itti hendu ko oyna karam koyen faljitena o hinna noon mbi nanata wowlu moƴƴa ono oya sonkuno ha ɓuuri hito ittande hendu nden o inna joni noon o nani fiyo oya heɓu ɓuuɓe ngol ɓernde wonde oya nanali ko hito waɗi kon parla wanda si en faami ɓawo o inna mi nanali o wo ay mi sonki ɓe jakka nanta ko kam yetti henɗo ɓe nanalo c'est bon on faami ɗum ɗo wimo saykhul asma'i saykhul asma'i o wonno 40 koko on suka faati o yeeti goɗɗo o wakkili luttirde ni o yaw nanta sako goɗɗo yettoyo o ya jakka hari mo nana o piégé to woni non o luttiri ni o yaw nanta fes taaliba fof si aɗa janngo o ya so wala ɗo anndi mi nanata ko ɗum o fuɗɗon wonde o ya faatino ta heɓi duuɓi 50 kanko saykhul asma'i o inni ha hari mo nana ko fiita o hersu o jiya ɗo allah ɗo arnoɗo ɗaɓɓere gandal sabu arɗo ɗaɓɓere gandal koye gabitanji malaika arata koye gabitanji malaika hotta goɗɗo noon iwata ka mum sepparewa e gabitanji malaika ara ha ka jonde makko o hoynama enen noon tawi si goɗɗo faljiɗo hetti hendu ɗo si ɗum yiɗiɗam sikki ara heeɓi ko sappodire jara ka alay wallahi koyen jangguleedi moƴƴa joni noon asma'i on ɗo arten ka abou diafarul mansour asma'i oɗo allah okkimo gandal waɗi barke maggal kadi ko oɗo maîtrise anno en abou diafarul mansour honno maîtrise ri mo o ari kanko o moƴƴini gimol o wingol sawtu safir o addi toon laaji e taaji o jiɓi oya o wi gimol ngol sawtu safiril bulbuli heɗite moƴƴa mi anda e luttiri 5 minutes ok 10 minutes halas mi ñoggano heɗite moƴƴa gimol ngol o andu a miyetke on kala ko nani o hunjoto kono ngol ɗo ko hatta o maîtrise ngol on nanay toon joni laalaaji on andata ko ɗi jelu e tataji on andata ko ɗi jelu ko ɗon o pertirboyi o wi sawtu safiril bulbuli hayyaja qalba samili alma'u wa zahru ma zahri lahzi almuqali wa anta ya sayyidali wa sayyidi wa mawlali fakam tayammuni huzayyilun aqayqali gataftahu min wajdatin min nasmi wardi alkhajali faqala la faqad ghada muharwili wal khudu malat taraban min fi'li hadha ar-rajuli فوال ولد ولي يا ويللي فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي قالت له حين كذا إن هدوجد بالنقل وفتية سكونني قهوة كالأسل لي شممتها بأنا في أزكى من القرنفل في وسط بستان هلي بالزهر والسرور لي والعود دندنلي والتبل تبتبلي تبتبلي وسكسكلي والرأس كتاب إلي سوا وساهس على ورق فرجلي وغرد الإبرياسي ملل في ملل ولو تراني راكبا على حمار أهزلي يمشي على ثلاثة كمسية الأرنجلي والناس ترجم جملي بالسوق بالقلقلل والكل كيك خلفي ومن هويللي لكن مسيت هاربا من خسية الأنقل إلى لقاء ملك مؤزم مبجل يأمر لي بخلقة حمراء كالدمدمل أجر فيها ماشيا مبغددا للزيل أنا الأديب الألمي من هي أرض الموصل لزمت جيت أن زخرفت يجوز عنها الأدبل أقول في مطلعها صوت صفير البلبل جيبون قولي نقول قاسونو
Abu Jafar Mansour oyni o fuɗɗito o fuɗɗingol kanko digi taw oyna min mi jangi Abu Jafar wi o jangito o jangitingol ɗimmo Abu Jafar inde fuɗɗingol kañum digi joni ari haka tab wi tab ronki andude goɗɗi jen o ari ka laaji o wi la o ronki andude few o wi hal tahfas ha ya hulam o wi pay est ce que ɗa hunji pay ko wi a mi jaatugol ɗo yaami o wi gorkum ko est ce que ɗa hunji gorkum ko wi mi hunjaatugol ɗo yaamiral mominen o wi a o wi awa oya yawa addoya ka winduɗa ngol ɗon may yoɓe kanŋe ɗe on innimi ɗo ronuno soro am fetere mar fetere mar ko ndem fetere ɗon ko ɗon gimol ngol windi joni noon haray ko ya yahu e immin ɗo maccuɓe jeego e sareet ɓe wallanmi min dewtoya ɗon ko ɗon tigi tigi on min addande ɗo ɗon mi ñeñigo maccuɓe jeego immina sareeti wal immina ɓe e fetere nden nde ƴettande addano ɓe ndaari kanŋe ko woni kon ka suudu jawdi julɓe ɓen banque islamique o fop tawi ko équivalent fetere nde ko ƴetti ɓe jonni o hokki on tumanti Abu Jafar Mansour wimo ya Asma'i atazhabu bi malil muslimina kulliha anaɓa e jawdi julɓe ɓen fof accira en ni o wimo naam ya amira al muminin anta fatanta nnasa bi dhakiratika al qawi a fitiniri yimɓe ɓen saabu intelligence ma on a utilise ɗum ɗon a tampini men en nan fof ɗa windide yimɓe ɓen gimi la wawi accude ɗo kanŋe ɗe mimi besonnaki ɗe kono condition nodda winduɓe gimɗi ɓen ɓe fop yoɓaɓe mo kala ber ko windi ko yoɓama ber ɗum kanŋe mi accita luttude ɗen sinaɗe mina waray aw ɗum ko entre parenthèse ɗum ko oɗo noon Abu Jafar Mansour o wonnoɗo wadde ɗum bref ko on ɗon tigi tigi on addanno Imam Malik fiyoɓe windu Muwatta joni noon ɓa Imam Malik windi Muwatta deftere maɓɓe adani windede ne hadis buy winduno Muwatta aji ɗon kadi nane fota ɓe ari ɓe yetti Imam Malik ɓe inni imam yimɓe buy windi defte Muwatta aji buy Imam Malik maaki ko heddoto e majje fof ko windirande fi Allah ɗen fof goɗɗo anda batte ɗen ni hay wotat Muwatta Malik tun heddi donc joni noon haray qissaji ɓuy no woodi kono waktu o yoni mi andina on tun sengo ka hadis ma andite fota so nani ɓe wiya a silsilatu zahabiya ɓoggol kanŋe ngol piir wongol وما رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر الرسول عن عمر بن الخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم وتواتا ko filla immorde nelaɗo tawno selli ken hay hunde sikkitatake koko Imam Malik wi mi naniri Imam Nafi el Madani Nafi wi mi naniri Abdullah ibn Umar ɗum ɗo ko ɗum ɗo wiyete kanŋe ko pire sikke o ala e mum naate ka sambo donc haray ngal teddungal ɗon Allah subahana taala kadi ne hokkingal Imam Malik donc haray kanko Imam Malik ko ni o wuuriri e yolɗende wallahi no woodi piiji ɓusko sifeteno ɗo en sifaki fi nder famille makko on e fi nder deftere tigi Muwatta haray hadisaji selluɗi tu wonto ɓe wi Imam Malik o ƴettatano hadis e junngo wonɗo o wonɗo hay yimɓe buyno Madina ɗon hoolaɓe joginoɓe hadisaji o jaɓano ƴettugol e junngo maɓɓe fiyol ɗum puisque woɓɓe ɓen o inni ɓe ɓe julɗi ɓe feewi kono ɓe ɗuuɗi haala ɗum ɗo haala no gasa faljude mi ala ƴettude makuji nelaɗo e junngo ɓe ta hiɓe falji ɓe wattaɗo ko o wonno très précis hadisaji makko ɗin ko selluɗi à 100%. donc haray ko oɗo woni Imam Malik kanko addi wallifade deftere fop e hadis deftere makko nden Imam Shihab az-Zuhri on o wi wondema la afan Imam Bukhari sa ɓe wi o wi wondema ko ɓuri sellude e defte ɗen fop si Qur'an on feƴƴi ko Muwatta Malik kono on tuma karama ko ɓen ganinga ɓe inni o ko addo Sahihul Bukhari moƴƴinede on faami kono o zaman ɓaawa ton hari ɓuri nden ɗon e sellude ala
Allah hokkinde kadi ko wiyete kon algabul nde hiddi moƴƴa haray ko oɗo wiyete Imam Malik o faati tawi mo mari duuɓi 80 e duuɓi 6 e riwayaji go duuɓi 90 ala kulli hal ko faati ko jibina ko en 93 fergu nelaɗo o faati en 179 fergu nelaɗo koɓe duuɓi 100 e duuɓi 9 ko nelaɗo i Makka seni Madina oɗo woni ko faati haray juulimo amir Madina on tumati o surra bagi ka berɗe ɗon ka juurote ɗon ni o ɗon haray woni ko wattina o accani l'islam on gandal molanangal o acci mazhab makko o molanaɗo mo tawata enen hande fof ko on mazhab ɓurɗe rewirgol Allah haray ko ɗum ɗo woni fi Imam Malik e raɓɓinɗinade inchallah haray no woni piiji bus wallahi ko yewte fi o hay min mi winduno hanki gimɗi ɗi mi wallifani hoore an yewtugol fi makko kono naktafi bi hadal qadre inchallah ñande goo e wawa kadi janngude ɗum ɗo yeeso moɗon ɗo haray ɗen toro Allah subhanahu wa taala kanko Imam Malik ko yangani oɗo islam yo Allah yoɓmo joddi mum hara ko yallu e Allah enen kadi wonɓe janngude kada ɓen yo Allah yoɓɓen hara ko yallu e makko torki Allah no mogoɗen ɗo ni yo Allah subhanahu wa taala moɓiro en ni gaɗa sirate e hoore yaafede torki Allah ko nanɗen ɗo ko yo Allah subhanahu wa taala accu batte ɗum e men ɗi neeɗiji ɗo yo Allah neyiri en ɗi enen kadi wonen neyiɓe wano ɓeeɗo enen e denndangal battujuɓe ɓen fof kala kaɓe wawi wonde si tawi nde fajjere ari ga kadi haray ɗen toro Allah subhanahu wa taala yo yaafo en أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فإن كان هناك ثواب فمن الله وإن كانت الأخرى فأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين والأنبياء. haray mi tori ke taw Allah subhanahu wa ta'ala kamɓe seyhuɓe yo Allah waɗanɓe o maako maɓɓe ɗo ka misani hasanatihi yawma la yanfa'u lmalu wala banuna illa man ata Allah bi qalbin salim. yo Allah waɗe enen kadi yimɓe heɗitotoɓe konngol ƴetta ko ɓuri moƴƴude konngol ngol konngol min simi annduno ko ni domniri ko won ɗo ko mi jogotano ko jonde nde ɓurko rihon simi inni yoɓe daro jama on no gasa seytino kono le ko woni ɓaawo amen kon ɓaawa nge usasan no hecci men sabu Allah no daali innal ahada kana maf'ula ahanden ko honneteede si tawonana no daalede on aya ɗon nu mi innene koyeɓe yewɗi koyeɓe jokki haa ka jama o yaltiri goto o kono noon ɓay daalo lallal ngol no heccilan hecciɓe haray mi torike jama o yoɓe yaafo fewdo ɗo darnen fewn ɗo continue ko lutti kon nde tawde kadi hiɗen mari ga hoɓɓe molanaɓe ɓe yiwɗen tawɓe kadi ko makko baaɓe meɗen ɗo emi jonno haala toujours miɗo accita yewtere nden e nder 5 minutes fuɗɗe ceernoɓe men mawɓe men hewtuɓe ɗo ɓen e ceernoɓe wonɓe ga ɓe wawɗo ɓeytude goɗɗum wo haray inchallah en acciti en mbere mintaji 5. نعم ايوه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على الله سبحانه وتعالى تقول ان او كيكي كدي الله تو حركنا ان دوكم ان فامي الله سبحانه وتعالى نمنا ان كدي نافيتوري araiko hondumi fala andintinde aray sifate ɗo toɓɓe no gata e miijoto aray hina darsuji wonɗi muhimmu ma hananoɗo yewtede no gata woɓɓe goo miijo ɗum kono goɗɗo wawata andude hande o andali hanki ko hanki andinta goɗɗo hande andugol diina meɗen kan ko il faut anden juri makka on ko honto e honto ka rewi ha ka wawi en hewtude e ko homɓe addi yiira ko winda kon e ko honno e honno ɓe rewri ha ɓe wawi windugol ɗum wono qissa oɗo ceernojo e ceernojo mo jentinoɗen yontere hande e inchallahu en jentoy to woɓɓe goo kadi yeeso ɗo ɗum ɗo waway en ɓurtugol andingol diina meɗen kam fota ko waɗi goɗɗo no ƴetta ɗo jemma muɗum fof e ɗaɓɓutugol base ji e ordinateur ji e ko hina hara no gasa ko histoire jo ballon ma histoire boxer jo ma histoire yimɓe goo jokkuɓe piiji goo
donc figa ɗiɗo isaji kadi ko ma suusen jaɓen jentagol ɗiɗo e ɗaɓɓitugol ɗi kadi enen fof en nani ɗum ɗo goto wota jaɓu yakitorgol ɗum ɗo tun kala ɗo hewtitoy ɗo ndaari usage jono wiye Google on o janginayi yimɓe ɓen façon kala haalata wawɗa eno wawruɗa e ka faalaɗa ɗon ɗum ɗo wakkilo ɗen ɗaɓɓitugol suga ɗum ɗo holla ɓiɓɓe meɗen ɓen kadi sugu ɗi piiji ɗo ko ɗi ɗaɓɓitete ko ɗi jangete ko ɗi ɗo wawata tabintinde haqqille neɗɗo on e diina makko kan o anda ko honto o iwi e ko honto o feewi wona piiji goo tum woni ko ɗaɓɓitete ka internet ji mi faala e nulde e ɓiɓɓe meɗen ɓen on tigi no wawi yaade ndaara fay ko mum ko wiyama madu miɗo faala ya ɗaɓɓitanan ɗo qissa Imam Malik e nder balɗe ɗiɗi ñande tati on ara jannganalan ɗo mi jento wallahi si fay kun acciti ɗon kun laawi e ɗen nder ɗen balɗe ɗon kun coki ha kun heeɓi ko kun yewte an tigi babajo on ka salon ma konko kun ɗaɓɓiti ɗon iwata ka hoore makko fuɗay e makko o anda kadi ko aaden soobejo haray ko sifa wano ni ɗum ɗo ko nulal tum woni en nulde goto kala e ɓiɓɓe muɗum ɓen ɗen andi ɗen wadde kono haray ko yen ɓeydu kadi haray ɗen joguirde kadi yewtereji ɗo buyi no gata woɓɓe goo kadi landito haqqille mum wiya ko honɗum woni hadde qur'ana on jangi joni ma woɓɓe wiya ko ɓe ka da'awa haray no nanditi e ko halda fotta darsuji jani goo hiɗen mari ga hanaɗi fensitede fota ara ɗi faamoto kadi lande kadi e jaababuyeji fof naata e muɗum heɓen tan haray ñande tawi hiɗen mari ɗin ɗon ara nden ñande en yaakitoray qur'ana on ko waɗi fof ko enen jeeyi ɗo en memude ɗa seeɗa memen ɗa seeɗa hara hunde e muɗum faamaki haray ɗen ñalaɗe ɗon hina kadi ñande wo no gata ko nde wotere e nder lewru ma hara woni de sa laabi ɗiɗi haray tawo on en darike ɗon yeeso ɗo en jangiday fof si Allah jaaɓi haray hay goto yirali ɗum ɗon no boniri haray fandunde nden ko ha en fof famen inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah haray yo Allah heɓe kuure moƴƴude ɗum aray no hannda fotta jottoyte yewte ɗo fi muɗum si tawi firtaki e ko mendi ɗum haray ɗe jedde lande ɗiɗi pette taw saabu hiɗe mari hoɓɓe yaafo ɗon taw nam aywa haray lande ɗen darike ɗo taw yande saabi Allah landotoɓe ɓen noon ɗen torikeɓe yoɓe lando taw ko yowiti e darso on kon ko ɓurata e ko ɓuri moƴƴude kon nam Allahumma salli ala haray yimɓe ɗum an landal de kono na ko yowiti o darso tawi noon on jaaboto ngam ɗon awa so noni kañum mi lannoga mi lande haray ko mi faala landagol ko si tawi e sa e woɓɓe goo siɓe juuli siɓe julnude imam on si tawi no julnude exemple o ƴetti tiini ari haka alayhisallahu bi akamil hakimin ɓawo ɓen buyminana hinninda ɗon e ala zalika min assahidin bala ala zalika min assahidin ana ala zalika min assahidin bon ko landagol ɗum ɓen woroɓe ɗum ɗon koye hadisnelaɓe tikki ka ko ko honɗum waɗa tan ɓiɓe wolat ɗum ɗon so tawi lannagal faamiki haray ɗum ceernoɓe fof faamigal ka jeyid assalamu aleykum wa rahmatullah aray en nani ko so ɓe landi kon wondema si tinno jangede si janggama ha alayhisallahu bi ahkamil hakimin ɓe nana woɓɓe nen ko bala naam ɗum noon hino windi fi mum hino tabiti wondema qur'an janggama fewndo nula sallah sallam par ce que ko landal ari ɗon ene Allah wonali kanko ɓuri ñeeñude ñeeñuɓe ɓen fof jabotoɓe ɓe wiya naam ko noon ko Allah tigi ɓuri ñeeñude haza mimma la shakka fihi bayna ulama sikki ala e ɗum hakkude karamokoɓe ɓen haray ella ala e muɗum no wayi tan joguidirana on ɗon e ko woni ka lannode suratu tabarakallahi biyadihi l mulk faman yatikum bima in ma'in Allah wi ene si ndiyam monɗa woni ɓeeɓuɗam fes ma ko hawra so tawi ɗam ɓeeɓi ta joni mara ndiyam fof faman yatikum bima in ma'in
yimɓe sonditoto ko allahu rabbul alamin donc sifa wano noon ko jaabawol munasib jaabawol feppodirgol e kowona e wolede ko ko ɓuri noon hanude sino juulade inaya wowol ɗum nano dérangement bonna julde nde waɗugol ka ɓernde mum ma wodira doye ɓuri haray kono ella ala e muɗum fima alam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa sallam mo hoolani noon heɗo sas hoorani mandi muskila ella ko sala koto abdoullahi assalamu aleykum aramin komi landi na e o darsu koɓe jangi ɗo joni tawi mama e landare tafaddal ok haray min ko waɗa ni joni imam so tawi mo julnude o julni darde ɗiɗi e salligi fuutorimo ɗo o pooɗi goɗɗo on ɗo lontigi o wattiɗe a darde ɗi heddiɗe donc haray koyoɓe salmin ɗon ka koyo wattu o yo sujju ɗon ɓe siɓe salmina haray ko ɗum ɗon mi famal ko ɗum falalantade alhamdulillah bagal ɓeɗo landi sino juulede imam o o heeɓi darde ɗiɗi tum julde makko nden nde boni saabu bonugol salligi o pooɗa goɗɗo ɓaawo yo on ar kontina julde nden on ara kontina julde nden watta ɗiɗi luttude nden tayyo o salminayi ɗon ka o ɓeyde kadi ɗiɗi na ɗum won nandal ngal ok haray ha ko sujjede usal aɗa naɓe ko fof jononɗe wolde ndewata haray ɓe heeɓi hari ɗiɗi ɗen ɗiɗi ɗon ko ɗe valable pooɗaɗo ari on o continue woni julde nden kadi ɓe heeɓa ɗiɗi ɗen ɗon kadi ko ɗe valable woni nayi kamɓe haray julde nden timmi haray e nder komi faami ko ɓe mara toon ko sujjete ɓe mara toon ella fus waɗɗo mo ella heeɓi on ko aade gooto ko imam o yalti yehi ɓeeɗa ka tokkitiɗo nawasi julde nden taƴaade donc ɗum allah addani en ɗi solution ji sifatinka nder julde est ce que en faami donc palje imam ma yejjitugol imam ɗum ko feere si nganto ari ko tata pooɗ ma imamu dira few haray imamu yaade ngantoji mum ɗin ko artuɓe ɓen woni e jokkude amma noon artuɗo on si falji kañum e nder alhaali ɗum no addanaɓe sujjugol ma ɗuma ɗum ɗon ko ñawore mum nday yahata mais si on ɗon faljali o ari tun o tokkitiki ka imam wonno ɗon ɓe gayni koɓe salmi haray ella fus alata jono dare en haaldi ko ɗiɗi tatoto ni kolli haray mi faalete saabi allah miɗo wajjidde ɗeɗo tati kono noon kadi e waɗatde débat taki arani jeeje o sage ɓen ɓe jaaboɗe aɓey tawi woni ko sutuɗi ko bisama yeesi imamuno julde na yewte ko tay goto kono boyno ara ɓaawo daro fewɗo imam on ɗon andi waɗa suka meɗen futa ɗen andi wonoɓe ɗiɗo mata ko ɓaawo imam on ɗon ɗen are ko deuxiéme imam e troisiéme imam mais ɗon noon wiye tun arɗo ho feƴƴe ɗum ɗon daro fewɗo ɓaawo makko on haɗa ko honno ɗum noon kadi woniri ko ɓuri labede won ɓaawo imam ko jannguɓe ɓen e neɓalɗo yaafo ɗon miɗo sénégal e juulede no wiye alfala koloban goɗɗo goo ko ɓaawo imam on toujours o wonta nde ñande noon imam julni men subaka darde wotere tun alhaali nangi mo kanko andi o pooɗiroya hunde on sali arde o pooɗi ha on sali arde o goɗɗo goo ɓaawato yi ko wona guerdede ko ɓaaɓe jogodiri kañum ari walde men julde nden gaynda on tuma aroya ɗon sonka moƴƴa oya fela ɓe indimo so andi o janga taw wono ɓaawa imam te yo jam o wona seeɗa ara o wonaani fewde imam haray noon koɓe findini kon ko laba haray ko jannguɓe ɓen dowa wonde takko imam haray ɓe hebli kadi yiɓe anndi imamu diray tum ɓe wonta ɗon fiita julde jama o bon imamu ɗon arti usakare kanko konti julde ko makkilo ko gara ko si imamu arti ɓe landi so tawi koyo konti e so tawi tinayo konti haray acco hakke miɗo tooñude hiɗe wonde ɗo e oustage mouhammadou wuuri ɓeɗo koɓe spécialiste ka mazhab malik si fi mazhab maliki yewtama ɓeeno ɗon mi yejjitino heɓe ɗo yafotona jonta konngol a geɓal mon nafa ɗon hara mi jonti o yandi fuɗɗito ɗon ko mooli kon fof rewto ɗon e mo yandi joni ɗo en jonɗuɓe taw konngol miɗo ko tooñi ɗon kon continue tooñu konngol ha tuma gayno ɗon tooñi gew non make ɗon make jabane miɗo faala ɓuri accude ɗo jaaɓe e yiɗi jonde ɗen nde juutay seeɗa miɗo faala on accu prolongation ɗon e ha e 22 heures
acci hakke on haawike kono si fuɗɗama ɗo si tawi andi ɗum annotako haray goɗɗo kadi feloytalamɓe hunda e hade goɗɗo felatamo sas mayi ɗo ko alhaali ko soit mari hoɓɓe exception voilà exception no woodi haray wona e woɓɓe feloy puisque miɗo sutti 15 o yewte haray si woni jonti hoɓɓe men ɓen inchallah haray min jonni fi on a jonti o jelde bisimillah wallite Kongo so ngai do jonni mi wat kongo mi watta ko de wotere belandi jon si imam o woni imam joni julde makko boni o yahi so arti o fuɗɗitoto julde nden few ka o tokkitoto ɗum ka o tawi ɓeewoɓe salmindina ka hadi si tawi ko heɓunoɗo darɗe ɗiɗi harka kanayi juulete o dogi o yalti o arti salli guitike ma ko yo wattu ɗon ɗum ɗiɗi wona joni nayyi on ka koyo fuɗɗito few ɗum won lannaga tigi ɓay wodde koye gomɗi yurnaki ha yimɓe l'imam yiltagol almami on arta en jangi fi salatu istihlafi julde lontinade kono yi amma yiltagol almami o wonde o arta kala han o yarata o gayna golle makko ɗen o salli go o yiltito ara tawa julde nden salminade kala han wawata wonirde amma so arti o gasta wonde ɗon kono noon mi gaytori yurnaki ha ɗon kono ara o jokkitoɗo tawi woɗo salmina sawa bon imam artay si o tawiɓe o tokkito kaɓe wonnon ɓe salmin halas hasa wa sawa jaabo o gonnon ka o artay so o tawiɓe ok so o tawani ɓe o juula julde makko nden feere oɗon joni noon ko wonton masala mo min kadi mi ƴellitaka mi jooɗi ɗo ko est ce que de o fuɗɗitoto julde makko nden fof kaado ko ɗiɗi tun o wattata ɗum noon sino woodi annduɗo nder ga bisimilla ko figu woni nam jaguitte Suki faydale hawri ɗum ka figu sunnani sa ihsabe anda mani to barakallah figu addiya to gaɗa ɗo hamɓe ga julde woɓɓe dallinorɓe aya qur'an wiɗo wona to goddilu amalakum wota o ɓurnu golleji mon ɗin ka suratu mouhammad ɗon ɓe yaruɓe on dalil ɗon nden mbiyani haray so arti ko yo kontinka wonno ɗon tawa bonnu golle makko feƴƴude ɗe woɓɓe no wii joni noon woɓɓe addi gayida ko min suuti sihhati salade istiqbalil qibla joni e nder yahugol salligo yo artagol ko fellete haray o wurtike wi ko fewti qibla o mum donc haray julde boni haray ko yo fuɗɗito donc haray ɗon ko ɗiɗon laawi ɗiɗi kono ko ɓuuri jiccude kon ko wala to godde ɗo amala ko taw bonnu golleji mon ko yo konti ayo faami ɗo ko ɓuuri tabitude kon haray siko ɗiɗo heɓunomo wawi wattude ɗiɗi o salmina yak fi inchallah o sas haray min kam mi e deftere no wawa haray si onti hay si tawi onti no yamira si goɗɗo heeɓi ella joni par exemple yiite no woodi ɓay ɗum hammani yiite nge donc andi onti no newna yahugol yahana pay ɗum hay ka wargol si goddi ari ma goɗɗum ngo ari ɓe inni si guere on ɗuuɗi tun haray o woopiti qibla on haray ko yo fuɗɗito julde makko nde haray mi yetippude ɗum ɗon min noon mi faandir noon ko yo fuɗɗito julde makko nde ala kulli hal ko masala figu ni koko yaaji ni hay masabuji ɗiɗi woɗen ɗo sen darentama kala no wooli goɗɗum inchallah haray ko wonti ɗi hulo allah ber ko tagana wallahu alam haray hiɓe jette lande tati ono noon o sakkit landar sen jetta noon jettanaɓe goo sabbe ono sabi allah muño nam joni on si on tiyarima parce que imam on par exemple mo imam on hoɗa bako salli dow goto on artu ɗon ko imam on hatti ɗon cotto ko hatti ɗon tokkitito ka yette ko bon waɗen ɗon sabi allah ɗon mi jonna on qaida amma o pidewal général nga julde fof julde réparé ten ɓe wi koye mbaadi noon nde boniri noon nde réparité ka imamu acciti o tawi hari ko hiɓe turi so yalti o dogi o anndi goto susta ɓantade tawi ko jannguɓe won ton
imam bantaki o ya kadi arturota wiyaɓe noon sami Allah liman hamida ɓe ɓantani tawi hen ko fatiha tu janga simo tan jangaka o wippitimo o dogi oya si ari ko fatiha on o fuɗɗitotako mo tawi hari o timmi ko simo on nden on tokkade si tawi le a hari fatiha on jangaka o ɓanti tun o dari o ka wiyata ɗo yo fuɗɗo fatiha on ɗumanni ko fatiha on fuɗɗitotte ko noon alhaali on kake kuppi ɗon ko ɗo wona tokkere en faami haka sabbe mi jabiti ɗon ne juuɗe fop attention acce usas koɓe landi ko acce usas koɓe landi ko est ce que cortol ko oya fuɗɗiti ɗon ngol o falje mum ngol ko ɗon ko fuɗɗitoto hay so wawata kayna ɗum ko ɗuwat ko ɗon tullandalnga ɗum non ɗon a wana obligé si goɗɗo no janngude ɗo masalan kaafi ya ar jannga an kadi kaafi déjà sa ari tawi o janngi hayso ko aya gooto siɗa faala hewta tunturoɗa hino yana si hiɗa faala kadi a jannga e cortewol ngol wawɗa o qul wallah ma hoyɗi ɗin si turoɗa ella fof so ala e ɗum nan ngol wawɗa o ceernoami raɓɓinino awa senega on ande jazakallah Salva, salamu alaikum. Hala ina ko ne ona to na to la bu na ara ni na yo ni ko ara ko ti wala ta do aji ni ko na fi do na yo de fa ma ji ma to fa na ma futuro o ya da ko ya da wala fi julde go fi jangol Quran tumbe okay no ba do ko lan ni ka julde la ka julde lan ara nga ko mi lan ti do ko fi ka imam do tay sali do bonirimo kanko yehi par exemple ara ko sonna ko wono julnude ara e sonna ko ka wono der voilà lanna labangal si imam julde muɗum boni tawi han ko sonnaɓe tum woni julnude o sonnajo goo lonto won sonnajo o yahata yeeso kono koyo sonnajo goo lonto ɗum ɗon haray woni ko selli kon iɗon andi noon fewno hande zaman meɗen ɗo no fanɗi moƴƴa ka tawata ko gorko e sonnaɓe tum e wiyata wata wonde no wawa kono noon no fanɗi fota ka ɗum ɗon arata mais o ka aussi arrivi sonnajo lontoto toon kono haray ka saffeji sonnaɓen toon o wonta haray ko ɗum ɗo woni ko selle mum ko wallahu acce ono acce on sabi Allah no masale ko antum haray landen en voilà min ko monno landade ko ka dartu sasen ɗo typifique imamu ɓen ɗo ɓe nayi ɓeno woodi e maɓɓe tawaɓe tabi'ina ɓe fof koɓe tabi'ina har ko ɗum ɗo wonno landade bon ɓeɗo landi est ce que e nder imamuɓe lontiɓe ɓen ɗa nayo si hino woodi tawaɗo e tabi'ina kaɓe fof koɓe tabi'ina ala kulli hal hina ko metti andude noon ko ada jibineɗe maɓɓe ko imam Hanafi ko hikki ɗon ko imam Malik kan hiɗen andi hina o tabi'in ko tabi'in joni noon ko ɗaɓɓitete fiyo goɗɗo won tabi'in ko ma o yiya sahaba ɓen noon akhiruhum mawtan sakkitiɗo mayde on si mi fayali no wawa hari on sayi imam Hanafi jibinama ko est ce que noon ɓe yiidi ka ɓe yidani ɗum noon allahu alam ɗe wano weri fiyude donc si tawi noon imam Hanafi yiwno gooto e yiwɓe nelaɗo ɓen haray ko tabiina o jeeya si tawi o yiyali yiwɓe nelaɗo ɓen ko yiwɗo nelaɗo haray ko tabiina o jeeya nam bisimilla ɗum haray sen yettii ka defte sira min komi umpiti kom
kanko imam Abu Hanifa o yiiɗo e Saïd ibn al-Musayyab. Saïd ibn al-Musayyab ko woni Sayyidu Tabi'in. nden taabi naɓe fof ko on ɗon woni ko maɓɓe on ɗon o yiidi e sahabaɓe fof fayra par ce que ko on ɗon ɗum heeɓi marasinde makko ɗe fof kala hadis yo yaaɗo hadis mursal aray mo wawi heɓude qabul e raddu illa marasila Saïd ibn al-Musayyab. on ɗon o yiidi e imam Abu Hanifa. e landal ngal no ko est ce que Abu Hanifa yiide e sahabaji iko on Abu Hanifa yiidani e sahabaji. Abu Hanifa yiidani e sahabaji kono o yii yuɗo sahabaji. ala kulli hal sakkitiɗo on wurde e sahabaɓe ɓen on o heɓno duuɓi ha hari ɗo annduno ko hitande hande o faati no wawa hari on sayi hari ɓadike ka Abu Hanifa e jibina kono hay si tawi ɓe jibinama on sayi si ɓe yaalimo haray ɓe konnotake tigi tigi on ka tabi'ina kono ɓe tabi'ina ko jokkiɓe e yiwɓe nelaɗo ɓe andi ɗum kadi ko valeur goo yiwgol nelaɗo ko valeur yiwgol yiwɗo nelaɗo ko valeur yiwgol yiwɗo nelaɗo. Assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ara noon joni mi landoto e hol en joni tawi taw ilana to jiɗen kaye joni tawi hoɓɓe ɓen haara usale makko en jonto ɓen ko towri ɗum ɓeɗo maki ɗum faala ɗo midi goto min ko jus haray ko ɓe maki ɗo fi wongo takko imamu e nder ko yalteteɗo men waɗa furuji wonde meɗen holla toon ɗen en ko wiyete no jeeya e nediji julde ɗin yimɓe jowo duwaɓe wonde takko imamu ɓen si ɓen ɗon si tawi an on ko a koɗo ita wono e tawaɓo e ɓen ɗon jowo wonoɓe ɓaawo imamu ɓen sina taw hara wona e place on no udditi few haray toujours wonowo takko imamu on kono ɓe wiiri noon yo taw hara iɓe jogui responsabilité an ka si tawi woni imamu on falji hara ɓe waway remplace o imamu wongol reggilgol julde nden sina ɗum haray yoti woni e sappawol yeesogol kono haray na fewdo place imamu on ɗon tigui tigui haray ɗum ɗon ko jeeya ɗum e needi julde nde haray joni ɗen jonnude hoɓɓe men ɓen joni no jeeya e toddingol koɗo haray acce ko maɓɓe men kadi ɓe wona dow ɗo inchallahu ɗin kadi mi wona ley ɗo joni ɗemɓe haray ɗen joni ɗeɗo ƴembere min taaji e jowi inchallah ko hiwrangol jama o weltanno jama o haray jarno jama o ko tawi ko jokka ɗo ko minen hay min hewta e kekko min tawi ko jokka ɗo ko no fiiɗi minen koɓen araɓe heɗo ɗo ɓeyda faamu aroɓe jangga min tawaɓe e ɓen haray ko adi kon أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأصلي وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد musidɓe tedduɓe min salmini on seniɓe ɗo nde ɗo jonde oɗo majlis jande majlis gandal wonɓe seniɓe ɓe si sonnaɓe no gaare fof min salmini fof min hiwrike min wi on assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh komin woni ƴettirɗe ɗo konngol wona fi gandal si tawi ko fi gandal minen komin heɗotoɓe ɗo komin jangoɓe ɗo ustade ko yewti ɗo ko filimam maliki yewtere nden ayinna e wona yode dañu hakke ko yewtere nden foti ko yewtere nden weeli saabu si gonga no wo lede gonga ko gonga tun si gonga wolama fof ko weltata ko ni windori koko windi ko no windori fi mum noon hay nokku ko selade e weltanike allah وجزاهم الله عنا خيرا وجزاهم الله عن الاسلام والمسلمين خيرا haray gogo ko min fuɗɗata ɗo ko min ko fiɗo jalo min jooɗi ko minen woni ɓaccu ɗon kala e buubeje ɗon awa fiiniɓe kala e buubeje awa
mede wonani hen hakkude koɗoli e misiddaji e jokkireji hen ɗan Fouta Diallo e fi dina yeru woni feƴƴide taw ko min wonani hen ɗon haray mi fuɗɗora yettingol salminago mawɓe Fouta Diallo e mboɗo ɓe wi on assalamu aleykum wa rahmatullah ɓe wayno ɓe yerɓe ɓe waynodiri mawɓe yoga e maɓɓe ɓe waynodiri no ɓe wi ɓe salmini kala julɓe wonɓe ga ɓe yamiri ɓe wasike on bi Allah kam haray mi yettingol salminago e moɗon e o wasiya minen to ngeeli jannguɗo Fouta e jannguɗo Saudi jannguɗo leyɗe arabe jande nde ƴetta Arabie Saoudite ko toon alqur'ana jippi ko pennuɗaɗo sallallahu alih wa sallam wattina ko toon suudu Kaaba ndu woni ko toon Madinata Rasulu woni ko toon ɓeeɗo ɓe wiiɗen ɗo fof woni saaba en ɓen ɗon kadi neyi haa heewti en ara ɓiɓɓe men ɓen kañum kadi faɗaali yimɓe muyri etora sonnaaɓe ɓen e ɓiɓɓe ɓen no ɓeeɗo pinnorɗon e anndingol ko ko jokkuɗon ɗon alhamdulillahi rabbil alamin eɗen fayɓe ɓen hara awa ɓe fuutaken ka dina l'islam ɗon haray ko ɗon haray nden goɓɓere ɗon ɓureten tinnorde e wakkilorgol ɓayru si Allah newnanima a wakkilike aaden goɗɗo feewnima no ɓuri ko woni o moƴƴude Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne maate yani yahdi kallahu rajulan wahidan khayrun min humrin ni'am awa haray ɗum ɗon aynugol ɓiɓɓe ɓen hara ɓe fuutaaki ɗum ɗon haray ko ɓuri e moƴƴude e nder golle ko wonde wo ɓe jokkude waawi naɓiɗude e fii dantagol fayɓe ɓen hara e selaaɗe laawol l'islam ngol fayru iɗen anndi haray woni no yiirumi leydi ndi ngaano fii golleeji ɗi rewgol lallal ngol no satti fota sa yalti ka suudu ma fayda sa naatuma hewtiɗa ka suudu ma a wawata juuɗi ɗum ɗon so woni wotilino waktuuji ɗi no wawaɗi jokkindirde haray ɗum ɗon wosori o tigi ɗon haray ɗum ɗon no sattani juɗɗo fota haray ko aynugol ɓeygol geɗal ɓeɓen awa no ɓen ɗon woliri naane ni tawi baykum makum ɓe woɓɓe yewtiɗo joni wi holla baykum makum awa o ordinateur yaltina hadisaji ɗi holla ɓe ɓe wowta ndaarude ɗum hollaɓe qur'ana on ɓayri fof joni ko ɗum ɗo woni ko fewndi haray ɗum ɗo woni ko sorirde télé makka geɗal ɓe ɗum ɗon fof mi ala naatude e yewtugol masalaji dina fi saria ma fi hadise ma goɗɗum no yewtede ko ɗum fu wona yewtede ɗo ko anduɓe tun dooliɗo min ko ɓirtingol golɗo konngol mawɓe meɗen Fouta Diallo ko nuli men komin yettini ɗum e moɗon e jannugol golle komin tawi ɗon jokki ga kon awa weltano on toro Allah yo Allah o ɓeydu ɓura yañude ɓura tolninde ɓura sembinde awa haray mi ala junnude jama on ɓayro haray jondine ɗum anndi kay si tawi woni Alhaji Madmoudou jogui kongo goɗo ko waylat ɗon hay koye nder windaji haray mi dara waɗuɗo assalamu aleykum wa rahmatullah inchallah ɓe jannakom alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد Tapi tak kau yang ada dua suara, ada kau yang bisa jadi beri ada faedah hari kau penceng sana. Supaya maka dunia reklau yang ada penceng. Hari ini ayat setari mana? Kalau setari antik yamira hari kau matung apa lagi? Hari kau mengwa pada rertin terjamah. Tak ugal ganda. Tapi kau wakili tak ugal ganda. Menentu beng ame makan ay namen kovel kifetete. Kovel kifetete. Sudah saja tilap parking wat ini fembi hadi kiwet. Mana ko wat ni kovel. Mana semengin na tayo may dua kilat masih awat. Ko beri hitu de kong. Ko jangu gonggot ni jangu kong. Di nakang tawal ala emak. Ko si ajangi ka awari ka, afami ka, sigolla ka, nakahani golli ka, sana kasela. Namara ko wakilan ko jang e footing gol pay koy e bonoji ni nan ko don wada tindol ko en min biyahi e leydi
dilleyɗi ton ɗen gaynaako on o ƴetta e ɓikkoye baali ɗin o halfinoya bonoji ɗimbi kiikiiɗe o rewtana ɗum ɓikkoye baali koye o artira ka suudu goɗɗo innemo ene ɗi ñamata ɗi mbaɗata koye ɗi warata o ine ha kay ɗi waray kono a tinata maayi Allahu akbar. aɗa e maayi kono a andata maayi ɓe ñallimo jannude fenade a artiroyimo kiikiiɗe ko fenade o jangi gila bimbi ha kiiɗi o jemma o wonɗo wondude on janngo kadi nattama toon ka nouris gila ka o jibina o wiwa ɗon o yaha ka école primaire ha o hewtoya université ko bonoji o halfina aɗa yiɗi barmini joni noon ko ñawdugol ɗin barmeji woni golle meɗen ɗen enen wakkilo moƴƴa barminama ñawdugol ngol no metti fi e kono noon ko ɗum ɗo woni farilla e meɗen ko ɗum anditorto ɗe sonnaɓe ɓen e fayɓe ɓen barminama enen ɗaɓɓata lekki barmeji ɗin ha ɓe ndikka Allah joni en daɗa gawro inni en ɗoɗen anfusakum wa ahlikum nara on responsabilité ɗon himo jandi tawino noon hino wono no woduno ka rewen sorto ɗen hara e on ɗon fawaki e hoore meɗen hay goto adatano ko en sortade hono ala ka rewen sorto ko wakkilagol moƴƴa ɗum ɗon muradu heɓen kuto e mayre haray ko ɗaɓɓete kon fof haalsi kam en heɓay sabu o windi arsike on inni en heɓay e o rewata ka laawol sakko ayɓe ɓen fotta e makko ɓe yilta yimoɓe ɓen inni giɗo waawa ɓeydude arsike ma gaño waawa ɗoydude ɗum taƴoral a adorta saa a yawtirta yen leppitagol si arima même mini ke gokku tunni en heɓa hirande e soƴƴaade probléme alaani ko woni probléme on ko nduɗamma on haray ko ɗon wakkilo to ɗen e bel ko waaw en kon fof toroɗen Allah ko Allah ɗum ɗum tumel rerɗi tan mi weltanno on kadi komi yii wakkilaare nden kon nayi ɓeydu wakkilaare nden haa hin ko welki fetteteeɗo min alaa jimtimde buyi ɗo maaki ko welnata noppi tawino ɗum hara meɗen suusuno mi wattata no yewtere e hoore ko ɓeeɗo maaki on tellement ko weli kon min ɗaɓɓayno ɗum alluwal min ara min jooɗo min ɗum kono ɗuma tum on tigi dilla konngol e muɗum wayro haray o fawama wowlu konngol almuuɗo fawaka deƴƴugol almuuɗo fawa ko wowlude o ŋaccay hakke allahuma salli ala Allahu akbar. Waɗinda alhamdu. Haray ɗo e kala ɓombuɗe sakko mawɓe e président juldude nde e président communauté on no nder ga e jiɓo ko woni ɗo e watti e juuɗe maɓɓe yoɓe ndaara hen gooto ko jaabitano